Anya laki din! Adda pa panak inton bigat, lakay. Iso asi ka kumapay laang timapan iji pagadalan. Anyat mapan mo aramidin iseng ay. Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanin ayat ipapanam. Kanayon kamot tin arumar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapnumapan ka. Nubilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na. Kain mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumeng. Sa dino ti papadam. Ha? Ay kwa tata. Mapanak iji ilay. Kasta ka day. No kaya yaw. Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin di jay ilay. Ay sus. Agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita. Sana ya? Wingag paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw. Mabitlaan nga raw dumeng. Urayan nak. Day naklabiit ag pelas. Darasan nyo karoon. Ang mga no pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday tapinggan mo dumeng. Uray laglup-lupyasin day ta inkarga mo iga daw. Mangan kay latta ka di. Di yung pag-aburidwan dito pinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya? Isupot ko dito yung muna ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan yung maday ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagadoa makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundawayan tantata. Anya? Anday ko. Apay nga itinong paanak mo timbakay. Imbagakmet kan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Uun gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam. Ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matay, insuputan ka lang arudin iti iga daw. Tapno saan ka nga agungat kanyak. Ang sumungsungadak pa ilang kat tinungpaan amot tayo. Anya? Ala, di ka nagungat. Yung kakimangana yung tamaramanam dahi ito iga do aparakan ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap inton bigat. Ay, addan bakit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Padasong aya pa na. Baring awang papanan na inton bigat. Wingag paiso niya. Ni tataramon pay lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pituda nga umay inton bigat. Sige bakit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaupak nga min ton bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawin na. Umaya ka. O anya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam taw ninton malpas tiraat. Ay kano itid mo itan di nasayaat. O atoy, paray. Itid ko langay, tapno damit igatang mo iti siday nyo Ay, thank you paray. Awan na nyaman na, paray. Sige, inakaw. Namag ti umay-maw, inton bigat, paray. Nay, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay dahay. Agsuy-suyaab kakadilatan di ta nagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasimadutak hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tayo nga anak ni Nana Milyang ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumeng nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka!
Sigurado anam namaan na kadayjay. Anyat maramidan na nga si Maduta nga rod. Anya! Ha? Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot dayta. Di mapangkoy sublay. Tim napatag. Mapanak ijayan da Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni Pare Doming, lakay. Yak man amo daya kumpare. Inted kon titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Nasangay ni Roger ita. Amo mo, ano dadi ti ang birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailang. Amo mutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipalpalani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto makan. Ay na, nagluto ak itay. Ngamkinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pailaang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulaangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din dayta ngay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamen, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan dayta subil mo. Anya? Adda ka di papanamin ton bigat, dumay. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wan, kasangay man na ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay agkasangay ka na. Perme. Nagado ti maparti abaka. Tamo na. Wan, isuday jay. Isungag sagana ka inton bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Yaw awis da nga ro di mapana. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay, gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na, umakar kan tumanan, no sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol, gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Ay, mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nangruna di iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan domeng, di nakpagpungtutan! Ay na, naggimasin day ti papaitan ti baka nga impasango na tata. Win nga raw dumay. Kitala, mangan ka amangan. Man-manaw ti kastoy apas kay nadaba ka. Uwan nga ro tata. Ay mabitlaan dumay. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tagtagari tata. Inalak na ito'y Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas di nga agawid daw. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan da ito'y. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kino da ito'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Iso amangan takidin. Ganasen ta da ito'y papaitan ken iga daw. Nah,
Pasla ni Duming, dahil ito sirok ti kayo lakay. Uy, nagpaisaw. Napartag samay. Siguro nakaidamot latan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagayan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Sika magayang pare tinaw. Naggapam. Ang damot imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Agawid ako man ng kalata si makitiulaw ko. Iso nga, induldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Ala, umaykan paray. Alalayan ka langan. Itulod ka balayaw. Narigat nung marabyang ka dito paray. Sige man ko pare. Kit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay, nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Jak masigurado, isungarod mapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kentap no resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpacheck up ko awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnamot ka da kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ti asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. No may papan itimakan nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Mga no kanayon mat ngamin akarne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, Dok. Wen, kanayon akarne ti sida ti asawak, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O ato ti reseta. Gatangan nyo latan ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot din dahito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sa diing no ngayon ti pangalaki ti igatan ko kadagita. Kanayon na karne ti sidam ako na ni bakat mo. Daytan tulakit din agas mo ti saan mo magatang. Ay na, Dok, karne ang kanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Anya nga ita. Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? La pabagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritan iti biag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.